Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Weganza wethu ngiyacela nje kuseli nje sizokuthiwa sekukhona lenye igciwane liflyile lasuka le emakubo lazoba ngisicefe la iviranda hayi bafethu hayi siyacela phela siphila impilo yesipunu la sithi siphethe nathi sibe siphethwe siyacela nganza kwethu ukuthi kuse-early in advance siyacela uhulumeni cela ungasijwayele kabi uDisemba manje siyacela akufofayo bakithi ngeke ungcono khona uvula sijove ngenkani kongcono siyovuma kuphela ke lapho ngcono sijove kongcono kulo mngavaliswa. Do you understand ukuthi umonakalo ongakanani abantu behlela imicimbi behlela yonke into uqhamuka uzovaliswa wena ngenxa ukuthi nestress sokuthi udliwa okhethweni asingeni la ngeke chabusha ngeke ibingafly ngani le virant leni izovimba umhlaka wami ibiyekeleni cha niyajwayelana kabi.